information. Umulimbararanos bw'obuyambi bwa Honorable Robert Rukali twavugana ba members ba LC3, LC2, LC1 muri this constituency hamwe na media mona church leaders turi kubashomesa bya census ukubiri kuja kugenda kutandikana n'ebiri 10 gumiza mupaka ebiri 11 kandi twabashaba bagayidinge ba enumerators abari kuja kuba ni babara abantu nabo bababale na ba enumerators nabo babara abantu kugenda ngo abantu bona mu Uganda na mu tweke kibona babeho kugira ngo bababara bagume mu makagabo government rwa 2010 ya kiteko k'ekikumuro ntabwo eco abantu bija kuba bari mu makakwa n'ekikumuro ki government yateka ntabwo eco ntushaba abantu bona bagume mu makagabo babashange ba enumerators babahe information eri kubakwataho kandi information eyibara collecting eri confidential. Nyenda kutera umuranga ngo abanya-Uganda twene izoba kutandike ebiri 10 byo kwezoku orwa katano tugezeho tuguma mu makageitu nari umurimo yitahitira bituruhona kwenda ngo bija batubare kwenda ngo government ya NRM government ya Uganda et planning jereje omu biye ku planninga kwenda nguyane planning ebene manyo muhendo rw'abantu guryo mu Uganda abita bo mu Uganda nako bargira hero kwenda ngo itaka planninga kubi nkebyo ko no shanga nduba planningira abantu bake kantori bingi. Our TV West ndisenyomo Gideon.